HETNA BELAP Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni November ni sim somno ko ni ho a Thusoh Lahkhom ho Russia le Ukraine ke ka gidaw na chung a Washington in HGP policy hata ki khial na khat in US President Joe Biden vai hom na in ahung lung ding phat ho a US le Western allies hon apiu long range missile ho mangcha a Ukraine Russia gamgi lamjong akap theta din phalna anapitan hi geldo thei kha chu tu a US vai hom na Biden administration hi nailam cha aphat kichaya Donald Trump le avai homnan January ni simsom ni kho apana ahin khel pai ding chu hitan hiti ho phat gom koma hi phat masa apat Ukraine President Volodymyr Zelensky in anathum jing chu phalpi na ananai u hitai Ukraine President Zelensky in Russia gamlai lungle adia gamgi khelam pya Russian military target ho kap thaina ding a US le loi ho koma phalpi na ahina ding a ngi azin khat chu hi alangkhan ahi tabong chu Ukraine in ahin chil hapi ngei le maban a boina sangzo che hunglung ding a Russia in gi na anai jing kin hi hiti ho ka ala Ukraine sa solam gam kai sunga shomi ku a Russia ten misar agnaka hum ki ziwin chapang ni panan mi somla khat nin thina ato in chele mi ko in ki su kha na nei kin uve Russia ten akap sinu residential building hata mai ka la chimsi in firefighter hon may palmit na ding hata aboy pinaw chunga mi hu do na hata in achila POV Chile Russia te Ukraine power group munpi zong kapsit na anay uve Russia te hin bulu na hin agom in mizar zakhat le som ni le drone som ko anamang uvin hicha chun Ukraine mi segilam in thina anatobe kin uve Vanui zami hausa miminthang SpaceX Lab social media platform X nepa Elon Musk India Gamsunga sumkol veina lunlut dingin atup na khat in kalson na apat ta zin kiseze het thei khat chi Elon Musk in Starlink company ki thopi noiza India Gamsunga hi high speed satellite internet api na ding a kitip na ane hi hiche Starlink wang a hi gamning chong internet ke mu phalo na mun ho azong bailam ta a internet ki mu thading chu hi hinna security concern phabab zia thulut hi flag a ke boldan in a kise ze chu Starlink hi man pan hu hi le Gamsung intelligence le military to ke ma na ti chu linghwa ko na thu veli le gu do na ke mangkha a Indian security a hi dia surveillance data interception le infrastructure poi mota ho chunga bitna hung zolo ding ta sanalin ta uma a hi amonga technology hi civil le military gera ding a mancha kop the hi se in khununga national security lampanga dinga bitlo na hata om sa ding gen cha na len ta uma hi alangkhana ISRO American Aerospace Company ki zama na khanto be che na le ama sapena dinga hunglung ding nailam cha SpaceX rocket in Indian government satellite wantham zola anakoi ro ding hi Achi sa November ni sim somlagup ni khon jingka lamapat ni dan somthum lang ni chung Israel sa paiten Lebanon Gamsung hanglam kai beluna vel phachompi ana chilha pinawa Sunday ni kho chanchun Hezbollah agalgu bol hoto kimatna nei mi somlakat nin thina ato in tampi jong anamachang uve Central Beirut Kuki sung RSS Al-Naba muna bat party office munlen na abam anahi nawa Hezbollah kiloy na a spokesperson apan muntulay Muhammad Afid jang natatawin ahi Gaza sungazong Israel sa paiten dan nga asang a residential building airstrike anabol nawa mi somthum nalita in tina ato uve akiti Israel sa paiten bulo na muna achu Hamas kalgut bol hon na to na achil ha piveti het chen hitol na bulo na anay uvin asay uve Catholic haulam kailebu Pope Francis in Gaza mi pite chunga Israel chala na chunga hata in dem na anayzin suchimit dinga kigut na chunga Israel chunga kholchil na achil ha na ding in anangi
Hitabanga Israel chunga investigation chilha dingal hang pungta asai na hi akhat veina zong ahinalai se. September hasunga Gaza mi pite chunga Israel bulu na hi thang hoi thinglo ta le ki kot lo ta chalo na ahin Israel sa paiten galaiza zuidinga lomta dan kala chatlo hitave. Hinza achu achung uwa genocide chilha pi achung thu u hol chilna naidinga anasai ahi. Hinla ki gona to ki manin Israel in hata in nelkal na anaizin ki buina chunga milham hoan thina atu hi wangsem ta ahi. Hinla United Nations in api average ratio chu 9:1 ahin hinla Gaza Gamsunga milham chunga thina hunglung hi 2:1 ahi ati. Hichin avesa chu Israel in Gaza na chunga hin milham ho ahi theichana su kha le achung uwa thina alhunlo teina ding a apanla dan u akichi vesa na chu ahi. Hitubanga changkang ta chalo na hi vanui a galtampi an umnan koima gamsipezin azuido zo lo khat chu ahi. Israel ten asebe nawa sumang dinga ki gongchu Hamas galgu bol ho ahi. Hinla Hamas te mi pi pangpabel in mi pi la kisel ove ati. Israel ambassador to Vatican Yaron in Pope Francis Thusoh chu hat in nelkal na anaizin Hamas galgu bolhon October nisim sageni khua chilha pi chu act of genocide chi khat nam khat sumang na dinga ke bol chu ahin Israel in amale amma ki ven na dinga anei thanei na right chu mangcha agam kai nga a ko namite sumang na dinga hung ho chu ki kisat pi ahi ati. 20 November ni simsom loko ni hua Amy Times to so akon ki mu headlines phabam ho. Manipur boina Thusoh Lahkhom ding in jani ni simsom lage ni khon Union Home Minister Amit Shah in New Delhi a high level meeting khat ananai kit in ahi. Ni khoma senior meeting Benjamin jani meeting anachilha ahi. Manipur boina akho sitokilhan in Central Armed Police Force CAF additional company som ngalang Manipur a solut bedi in jani ni khua anasailha ove akiti. Ni kho phabat masanga chu CAPF company som ni hungki solut be pan ahi. Company som nga hungki solut beding to agom a Manipur a CAPF personnel mi sa ngalang hingding ahitai. Jani meeting achun amisa in CAPF lay state police force on Manipur a dan le thupi phata a achipi uwa chule chamna om sa na ding uvin thupi anei e ekti. Manipur dimun akho asit ja Home Minister Amit Shah in Zanhin Maharashtra a election campaign ding wahai a Manipur to a review meeting khat officer ho ananai pi ahi. Het thei khat chu jiribam a zairon ho a meite thingnoi hol abulu uwan na mai khat melsa ta atha zo ule November nisim samla khat ni ho a Kuki zo gol hang hunga ho CRPF phone athazi uwa buina hu ho se ahi. Chule November nisim samla khat ni ho a pat ki holmo meite gup athisa akimudo azia Manipur paijam sunga hungbui a mi pi in MLA minister ho chenne in ban nei cha himbulu u ahi. Ajui sa November nisim sagi nilha apat tanglova jiribam hupi lekin vela in ki hal ki kap to nele ke tha ke ma achil hasin to lanin November nisim samasagi Saturday ni zanchun KH athoba sing akum somnila ni chu security first hoto kinoto na mai thala kap kha ahin amuna ahin ho anabaitan ahi hichi thilso hi mi pi ki phin hon khilalo ne lago asu sit ziuwa security first hoto akinoto na wa ki kap kha ahi akiti jeribam a meite mi gup thilong ki mudo a a pat meite chena munjo si a ki phina chil ha a state government in internet zong ban abol ahi gelo thei khat chu ahi la che sa November ni sim sam la khat ni khwa chu meite mi gup mi hat lo hon ana kai mang uwa ninga ni gup zowa thilong ho chu wadunga security hon anala do ahi hitizi a chu far khupile Manipur sung mundang a umaite hon ki phinna na sata abolwa mithan ho matdo na dinga central state government ano ahi hiji to lana chu jeribam a maite ki phin honjong thagum son a ki zo na na bol si uwa security force hon thal alhana uwa khat amuna thi a khat na sata a anaki sukha hi hiji thina to kilhanchun Manipur government senior SP combat colonel retired nectar senjam le ama team special commando ho chunga holna nei di in kabit IPS IGP le ningsem warngan IPS DIZ member hina committee khak asem do tan hi
Joint Philanthropic Organizations JPOs hon tuni ni huwa hi gamnan nam adinga CRPF le Manipur Police ho khutna hin ho phalmi som ho jana pi in a coffin rally agong in hi rally hi jingka nidan som le ke lamka football ground hingtam lamka akipanding a hi chikin guntalhan in JSF KSO Churchampur le HSA Joint Headquarter Tuithapin amho mo pulanoi za college le school hon class 10 apat achung lam ho ahin sol che divin he sanale team na abol ovin a hi chulekin guna pangding zosin lungdam lo sa na a black tea sa na ki vondi inzong he sa na anay ovin a hi JPO in coffin rally hi gamna nam adinga ahin na chan pi ho nam mi tiang kilong khat ta a po na sa na abol ding hi Atri sa November ni simsam lagup ni Huapat, Manipur District segi a nini sung internet ke khachu Janhin Home Department in nini maasu sa bedan older khat aso do e. Internet hi November ni simsom ni nilha ni dan ngala minute som na nga chan ke kha na laiding a hi. Internet ke kha na district ho chu Infar West, Infar East, Snowpool, Thobal, Kakching, Kangpukpi chule Churchampul a hi. Dunia ding in Thusoh HETNA akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalit chibe